Sedang berada di Kuala Namu, insya Allah menuju Banda Aceh. Jangan lupa kita jumpa di Nangro Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau yang antum maksud bahas hadis, kalau yang antum maksud bahas al-ihtimam di sana, kita harus punya sana. Buku Syekh Yasin, Syekh Muhammad Alawi, Umar. Tapi kalau yang antum mau hadis, arif bil arif bil qawaid, hafiz syawahid wal mutawa'at, wafaqa bit tasawwur wa tatbiq. Makenas bahasa Marokonya mafis. Sedang berada di Kuala Namu, insya Allah menuju Banda Aceh. Jangan lupa kita jumpa di Nangro Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi